Сөйінбике Ханбикені татарда bilmegen kişi azdır. Onu bilmeseler de baribir Сөйінбике manaрасын bileler, onun ne sebeple koyulganını bileler, baribir az mı köp mü tarihini bile kalıp. Emine bizim için, milli azatlık güreşinde yürüyüşler için, Tatar ziyalılar için, siyasetçiler için, milli siyasetçiler için Сөйінбике ol devlet beysizliği simvolu. Yani devletçilik simvolu. Ol bizim devletimiz başında turgan Ханбике, Tatar hatın kızı, Doğay hatın kızı, iri Safa Gerey ölgenden soň devletini özüne alıp kalgan, çünkü malayı kiçkine bulgan ötemiş gerey. Şuşulaytıp devletini öz koluna alıp, nice tapkır kazanını alırga kelseler de uruslar alarga birmişi, hem soňundan Tatarlar tarafından esirlikке berip jiberilgen fajigalı şahsiste. Yani bir yaktan ol beysizlik simbolu, ikinci yaktan ol fajiga simbolu, fajiga tamgası. Tamgalı hatın kızı ol bizden. Mine niçin tarihte şulay kelip çıktı? Bu indi Tatar tarihinde, dünya tarihinde buldu, jannadarıkны şulay tutup berdiler, öz milletteşleri öt. Tatar tarihinde bu min bilgen, mine bir işrak, eli devlet alınmagan kelir, Ханбикени, devlet başlığın özlerinin düşmanlarına esirlikке berip jibereler. Ol Tatar tarihinde meselen min andiyay birine bilmeyim başka. Şuna göre men bu fajiğanı bik ağır keçirem, bugünkü günde hatlı keçirem men anı. Özümden yazmışımны da bay vakitda onun bilen çağıştırıp qarayım. Özümde de şağıla kibik, özümde de qabatlana kibik, şuşu haller, şuşu kadersizlik, şuşu tutup berüler, şuşu elekler, şuşu ıgızıgılar Tatar turmuşunda baratırgan. Şuna göre men Сөйінбике Ханбике şahısı bilen bik köpten kızıksınam. Elimden bir 40 yıl ilik milli hareketke kilgeçte, edebiyatke kilgeçte men hatta Сөйінбике деген dramada yazdım. Mikhail Khodyakov'ның Очерки по истории Казанского ханства деген kitabını okugandan soň bu 80-nji yıllar başındaydı. Şuşunday dramada yazdım. Сөйінбике manarasına kelip bilgen dualarımı da kıldım. Hem ondan soň ıklap öğrene başladım bu tarihni. Сөйінбикені biz мәңгіләштіру үшін нәрсе эшләргә тиеш бүгінгі көндә? Сөйінбикені biz bitinde Tatar halkı, Tatar yetekçileri o vakitte öz kolubuz bilen berip jibergenbiz. Kazan alıngança. Bir yıl aldan berip jibergenbiz imiş. Ханбикени bersen, onun nesil devamçısını bersen, düşman bizge kagılmay degen yalgan şuşunday özüňizňe aldaw bilen biz öz fajiğabızny özübüz tudurganbız. Hazır şu fajiğany düzeltirge kerek. 500 yıldan soň bolsa da şuşuňa beye berige kerek, tövbe etirge kerek. Äýe biz gaýyply, biz öz kulubuz bilen berip jiberdik, tövbe etip, onun ruhundan gafu ötinip, dualar kılıp, mesela ruhi yağı. Indi dünyavi yağından, men oýlaýym iň birinçi onun ismini mängilleştirүү için, onu esirlikке berip jibergen uramlarga onun ismini berge kerek. Mine hazırki Bauman uramı, ol üzek uramlarının birisi bulgan, ol revolüsiya prolomny dip atalgan, yani şundan jimirip kirgenler, Urus askerleri Kazan Kremliне, bizim devletimizni jimirige. Mine ol uramga iň birinçi berige kerek Сөйінбике Ханбике ismi. Ханбике digen dösterge kerek. Çünkü Сөйінбикелер köp, Ханбике birgine. İkinci, onun ismindeki meşitler, medreseler dolu bir kompleks kerek. Kazandağına tügül, Züyede de, yani Svyazkida da. Onu bit 1551 yılının 11 Ağustos'unda bundan gelip alalar Kazan'dan. Hem bir tünni ol şuşu Züye neyinde kuna, ol vakta uturağı bulmayalım, ol yarım uturağı bulmayı, şuşu bistede kuna, Uruslarının bistesinde kunup, 12 Ağustos günü şuşunda soňgu namazlarını okup, ondan sonra onu gümelerge tüye, bütün boyluğu bilen, ulu bilen, bütün onun hizmetçileri bilen, şuşu idil boyunca Meskowga zatalar esir ettirip. Mine şuşu urunda, yani Сөйінбике Ханбике soňgu tünün uzdurgan urunda Züye, Svyazki bistesinde meşit salarga kerek. Сөйінбике ismindegi. Onda eli Altın Urda şırında ok meşitler bulgan. Onun urunlarını taptılar. O Urus bistesi değil. Olar bizim üske kelip oturganlar onda. Hem elbette Kazan'ın mine hatta Jamik meşiti tüzerge jiyinalar. Enige Сөйінбике ismin bilmeske. Kul Şerif meşiti var. Her halde Kul Şerif Hazretleri özü kul koygan. Onu berip jibergen vakitte Svyazki'de, Züye'de onun imzası tura.
Bizim яктан. Урыслар ягыннан башка кешеләрнең, шахалиләрнең имзасы тора. Менә 2 татар ашуымда килмәгәй, 2 татар ире шулай итеп 1 татар хатын кызын биреп җибәргәннәр. Казанда җәмгыять мәчетләргә аның исемен бирергә кирәк. Һәм соңгы вакытта Сөембикәне бик катып пычрату китте. Менә ул опералар кую, аны фәхишә итеп күрсәтү, ямьсез итеп күрсәтү. Бу моннан да зуррак мәгънәсезлек буламы? Бу икенче тапкыр җинаять. Бу икенче тапкыр хыянәт. Бу Сөембикәне икенче тапкыр мәсхәрә итү. Беренчесендә кулга алып җибәргәннәр, икенчесендә имеш менә ул шулай зина кылып яткан, тегел әйткән, бул әйткән. Алай түгел. Тарихта бер генә андый фактта юк. Урыслар аны юри мыскыл итеп асып калдырганнар оныттыру өчен. Шуңа күрә аңа каршы төшәргә кирәк. Сөембикәне хурлаган, мыскыллаган бөтен әйберләргә кискен рәвештә каршы төшәргә кирәк. Һәм менә шушы исемнәрен мәңгеләштереп, аның исемендәге укулар, шушы конференциялар уздырып, менә бу конференциядә бик әйбәт. Әле бу башлангычы гына, миңа истәлеге бик ошап бетми. Мәскәү урыслары, мондагы урысларны монда чакыртып, алар безнең Сөембикәне белми дә, танымый да, белергә дә теләми. Рухына дуга да кылмый. Мин мәсәлән татар галимнәре, дин әһелләре белән уздырырым моны. Әмма ләкин хатын-кызлар менә шушы адымга барганнар инде, ярар, беренчесен эшләп карыйк, әмма ләкин киләчәктә нугайларны чакырып, башка төрки халыкларны чакырып, Касыйм ханлыкларыннан чакырып, шушылай итеп, бәлки ниндидер зур бер хатын-кызлар форумы итеп тә үстерергә булыр. Аккалфак инде ул. Калфагы бар, башы юк дигәндәй. Менә калфагы калфак булыр, башы Сөембикәнеке булыр.